Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel müminine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Ayet evet beşe ki Xuda ji mümina nefsa wan mala wan distine di muqabil wî da cennetê de dawan. Em gele malê xwe nefsa xwe bidin Xuda di muqabil wî da Xwedayê cennetê bide me. Gerçi gele hedefa me ne cennet be rıza Xuda be lê Xuda jî ji ihsana xwe ji rehmeta xwe ê cennetê jî bide. İnşallah ez û birakê Abdületîf îro em ê ser vê heqîqetê miqdarkî xeber bidin ka gelo meriv nefsa xwe malê xwe çawa bifroşe Xuda û firotana wî çawa ye şekl û şemalê wî çawa ye îro Xuda hez bike em ê vîya îzah bikin ji temaşavanê xwe hêjara. Eger dixwazî zanibî firotana nefs û mal ji Xwedê ra û eskerî û ebdîtiya jê ra çiqas tîcaretek bi kar û menfiete û çiqas rutbekî bi şeref û meymenete li vê hîkaya biçûka temsîlî nezerke guh bide. Zamanekî padîşahekî ji gelê xwe dimeriv serê her hebekî bi amanet bexçekî dayê. Di nav wî da fabrîqe, makîne, hesp, sîleh gelek tiştên mîna wana peyda dibû. Lê belê zamanê hawarî û denga bû, zamanê herb û cenga bû. Tu tiştek di qerara xwe da nedima. Ya mehû dibû ya tebeddül dikir di qelbî. Padîşah ji wan her du neferan ra ji kemala merhemeta xwe yaverek xwe qenc û delal şand. Ji wan ra bi fermanê gelek merhemetkar wiha got. Ew amanetê min ê destê we de ye bifroşin min heta ku ez ji we muhafeze bikim. Heta badî hewa zeî nebe. Hem piştê muharebe biqede ez ê bi sûretek hê xweştir îadê we bikim. Hem weka ku ew amanet malê we be ez ê fiyetek mezzin bidim we. Hem wan alet û wan makînên fabrîqê ê bi navê min di tezgaha min da bêne şoxlandin. Wê demê fiyeta wan ücreta wan ê ji yekê derbas bibe hezarî. Hemû wê kar û menfietê ez ê bigirim bidim we. Hem hûn aciz û feqîrin wan mesref û şolên digiran û nikarin bicîbînin wan mesref û lazmatiyan ez digirim li ser xwe. Warîdat û menfietên wî tamam ez ê bidim we. Hem heta zamanê tezkerî ez ê destê we de bêlim nexwe 5 mertebe kara serkarê ye. Eger wî nefroşin min a rastî wîn dibînin ku tu kesek ê destê xwe nikare muhafeze bike weka her kesî ê ji destê we jî derkeve. Birakê Abdületîf ji vê ayetê hata femkirinê ku Xweda ji însana nefsa insan, malê insan dixwaze ku jê ra bêserfkirinê eger însanekî wefadarî bike, nankorî neke, şükrê nimetê Xweda bike û wî nefsa xwe wî malê xwe bide Xweda, dirêya Xweda da serf bike û bibêje ez ebdê Xweda me, wezîfa min ez Xweda ra ebdîtiyê bikim, koletiyê bikim û ji Xwedayê xwe jî hez bike û jê ra xizmet bike, Xweda jî ê ji fedl û ihsana xwe ew ê cennet bide ki heta me xwend. Behsa 5 kara hate kirin, 5 heb karê mezin Xweda di muqabil vê firotana însan da ê bide însan. Halbukî wê nefsê jî ne ê merive, wî malê jî ne ê merive. Nefs jî ê Xweda ye, mal jî ê Xweda ye. Lê belê Xweda kî wisa rehîmê kerîm e, wisa camêr e, yanî nefsa meriv, malê meriv ji meriv distîne, weka ku wê nefs û malê weka ku ê meriv be. Halbukî ew jî ê wî ye. Lê belê dibe vîya ji ma serf bike bi îrada xwe, weka ku ev ya ê meriv be û di muqabil wî da cennetê ê bide meriv, ê ji meriv razî be û ebedî heyatekî ecêb ew ê bike qismetê meriv, ji vê dunyaya fanî ê meriv neqil bike alemekî baqî û ê heyata fanî tebdîl bike bi heyatekî baqî û di huzûra Xweda da merivê daîmî tev û heval û hemsalê xwe, tev û aba û ecdadê xwe merivê bimîne. Deka kerem ke tu jî dixwazî hinkî behsa vê firotanê bike, gelekî ayetekî şêrîn e û gelek ayetek xweş e ka Xweda ji me çi dixwaze em gere malê xwe nefsa xwe bidin Xweda.
بله سيدا خودش ترازي تخشك إزاح كيس تتشكي مرجينا هشت يعني هابك تخوانت كتب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يعني demek ve dünya merif, hayata merif, o vücuda merif, gencitiya merif, ama tabii ki emanetin. Emanet Khuda dair merif. Ve çiftliğe merif da ve işte dünyada maliki olanın tişki ne yemeye hakikaten halde. Yani Khuda tabii ki vana daime. Fakat bu tecrübe, bu imtihanı, buna Khuda tecrübe medke. Yani vana nimetekum daya van, vana fark edene ne fark edene. Yani bu marad Khuda ticaret ibke. Yani ve malik ve nefsakum daya ve bifroşun min. Dünya aynı vaka جيك وقع حربية تشكي قرارها خد النامينة تم ماهد به perişan به ايش دستي ودري فقط قوم بفروشن من ونسر نابو حسابي من حياته خو ونعمته خو وزنجينيه خو ماله خو سر بكن بشتك ve meydana imtihan ve harba dünyayı kaddiya da ahirete de ebediyen disa asleman disa bidin be yani ve hayata hoşik disa bidin be dünya kavsa frebidin be da Hazreti Peygamber da hadis Hazreti Peygamber de usad bejen de cennet da çünkü ehli cennet era 7000 hab koş 7000 hab hurid be Xude bidavan her insan ki qasid dünyaya mülke ki baqi Xude vaad kiriye yani Hazreti Üstad be dava ki mazın dünyaya da seri heri Müslümani vebiye uçu davaya dibe dava ki eveku karşı iman avi qasi yani Xude mülke ki baqi ve ebedi dibe söz dayavi yani ve dünyaya da buna ve imtihanı hatiye ku ve mülki ebedi rahmeta Xude kazanç bike dibe insana ki qasi Alman qasi İngiliz servetavi hebe mali hebe mülki hebe o akli hebe evet dava ebedi ku mal mümkün be merv kazanç bike dibe bila tereddüt yani kat merv tereddüt ne ki dibe gerek disa evet böyle serveta koyamazsın ve davaya koya ebedi dibe gerek merv kazanç bike yani jiber hakikaten ve dünyaya da demek ki ciye imtihaneye ne ciye keyfeye ne ciye zevkeye hem buna hakikati ki hatne dünyaya Xude bu tişkin meşan diye dünyaya hem mevane Xude'ne o ev cisime merv ev hayata merv ev dünya merv ev mali merv tebci buna imtihaneye yani jibervi Xude ve ayette da bumara pazariyet kedi ve innallah iştara minel müminine enfusem ve emvalen bi enne lehumul cennet yani ve van mümina malu mali van nefsa van karşı cennet de khazın bıkırım jibervi üstad be ku akli ki insan hebe akli merv hebe cidabe bila tereddüt ve ticareti merve Xude rabke. Kuz dünyada merve nefroşa Xude. Ser nave hesabı Xude merve hayata derbas neke. Şu zaman ki öyle öjdesi meddere boşuna öbeyhude hara. Badi hava hara. Yani ev nefroşa ji edisas dersi dere hem badi hava hara hem ejwe fiyata zed hem jwe fiyata zede ve ne mahrum beminin. Hem wan alet wan mezine nazike kıymetdar جبر معدن و کارن تمیزی واناته دا دخابتن پیدا نابه تمام جی قیمت بکفن هم زحمت و مشقت محافظه و اداره دست تدا دست ودا بمینه هم جزای خیانت امانت ونی ببینن نخو 5 درجه خسارت سر خسارتی یعنی برای که عبلتی demek تفهم کنی که مرد بده خدا 5 کار سر کاریه لیکن مرد نده خدا مرد نده موجودی مرد ریا dünyayı da rیا nefsu o şehveti da serbike havi ki hata gotin ija 5 zirara ser zirari evere ki Kur'an'ı da bir khasile dünya ve ahire yani hem dünya hem ahireta vi dare mala xub desti xu kharat ke agir bu xuva datine o davi Kur'an bast ke dibe wa hasreta ala ma faratu fi cenbillah آخر من بوی سرمیانی خو من بوی عمر خوی هندک دکاربو چی قزنج بکرا چوا به عقل بوم هی وا حسرت من چوا دکاربو چی بکرا اوج دست مچو لبلت کناکه جاکی دنی جیدا ریا دنیای به دستی وی ناکه ده ayette de nakle sedem konu bu sad becedi mesela inki ehli cehennem ve vakti zebani ve ali cehennem de adbin dibe juana dibe qed dünyaya da şu ara qed nasih ne hatbun dibe dünyaya da qed şu kitap nazil ne bu kesne hat ku bahsa ve ahirete şu ara bigen dibe wan ehli cehennem dibe vallahi dibe nasih cihatın kitap jin nazil bu fakat maalesef
خبران نفسا خکر ام پیشیا شهوت آخوشون ام پیشیا مال دنیای چون جبروی maalesef ve hayata ebedi me gayb gir. Yani hakikaten işte ku te ifade girdi izah gir. Demek ki dünyayı da yekcanı merv dikhape yani. Nefse, şeytane, şehvete, hevese, havali ne başın o cazibat dünyaya tevbe ki merv dikşinin dünyayı. Yani merv vesile vana ahirete hoş bir dike. Merv bu çahat ya dünyayı merv maksadı gayete hoş bir dike. Jibervi seyde herhalde jiberviye ne mesela ve asriyeda mesela em dibêjin gerek em tevek Müslüman tefsiri Kur'an'ı bixwînin. Li pey mürşida herin, li pey alima herin. Hele divê asriyê da Xwedê ihsanekî mezin bi me kiriye ku Risale-i Nur tefsira Kur'an'ê çiqa müşkilê insana hene tevekî Kur'an'ê da heye. Kur'an veka eczaxanek ye. Kitabekî her Risale-i Nur aynı veka qavanozek ye. Tevekî ilacı iman etê dane. Ji ber wî em bêjin gerek herkes bixwîne yani. Yani ji ber wî zerûriye ku merv gaya xu hedefa xu kujbir neke ev ji vesilat çe gerek mutlaka merv bu xayneş buna merv gaya xujbir neke yoksa merv dinaba van helaket ve felaket dünyaya da dinaba van teşkili dünyaya da dinaba van siyaseti dünyaya da merv jibir dike yekcana merv bu şahatiye dünyaya yani merv gaya maksada xujbir dike jiber bir pur mühime gerek merv Risale-i Nur zat-ı mazınra, ji alima, ji şeyha, ji salaha gerek merv istifade bike. Ev ji hakikateki mazine yani. Rasta tetişki gelek xoşku, eji ve qanaata kutul biji eji kabul kin, bimiji gelek xoşe. Malaki merve pır şerin hebe, ardaki merve pır bqimet hebe, o münakaşe teda hebe, o hinki buxazın kuj deste merv derinin, merv çavi xudgarine merv be gelo abuqataki kuj emlaka fa'am bike yeke jihati. مرد بقرا وبراو ببعبو قاتل مرد اجبو خاطري كو ام بلكي قزنج كن مرد به هاوي كو قوادن تجي يذاكر براجي قاندي كراي عردي بخشكي مرد باقيه دائمي في عسيدا كتيه تعلقه قال مطلقا مرد ابو قاتل كي دعوه وكيلي كي بقرا اجبو خاطري كو فيا مرد يعني غارانتي بك اجا حزتي استاذ تشكي برخاج دبي اذكارم بحزاره بصد حزاره جوارا شهاده راكم كو Risale-i Nur dava vekili ki harikaya. Teke ve kija davayı uya kazançtke. Maşallah brajı varaya. Yani Risale-i Nur imane ki vara de insan dha kalbi merv dha ruhi merv dha damarı merv dha nava khuna merv. Yani iblis aleyhi lanet de sakarat da tişte kudesi vidgeje hinki delili akli dave meji khratke. Vekidine hinki cidre desti vinagije. Vel hasıl ev merve ku Risale-i Nur ایمان درس کی کرده او ایمانوی قطعیا نال بته دست شیطان شی ناگیجه که و سرفراز در حضور خدا ایمان خود دیگه خلاص که او ایمان جی هر ذره به چند تون عمل صالحه و در آخر زمان دا خدا جنت خوشی ارزان دفروشه تدی گاو انکی مغازه هنه گاو مشتری وان کم دبن خودی مغازه %50 indirim که دبی %50 من برجر هانی من هانی خواره یعنی خود زانه خدا جد ve asli da cennet axu bi zamanı Türkiye xistiye indirimi berjer haniye fiyatawi gelek xistiye zamanı beri gere 1000 rekat pişe buru melmej abkra gere seri mer secde da buna niza gere meçib kra ana خدا ama erzan dayeme beş vakit meja xu bikin haft hab güne kabair hene nekin o İslamiyet ra tarafdar bin lo mal xrab o 24 saata ama saat ki 2 saat خدا seri خدای secde de dolma arde Diyarbakır İstanbul'u o Türkiye dolma arde wan çekeri de cennet-i firdevs cennet-i adnani herhalde fiyateki viji heye ma aqwa erzani jinabe gele merv piçki دوی ریدا جی سر بکه ایجا قرآن دوردا دبی گره مرف جامعی بکه جنف سخو و جمال خو مقدار کی گره مرف بده خدا و چاغه او مال فانی لبه باقی حیات فانی لبه باقی کا گلو کو مرف بفروش خدا چوایه هم دما ون بفروشن من خدا دبی هم دما ون بفروشن من ون بن عسکری من بناوی من تصرف دکن ون بن امر بری من و چاغه ددوسا اسیرک سربلندای عادی ودبن ياورك حر لدرجاه بادشاه علي مروي شغي ايجاد به ياورك حر لدرجاه بادشاه علي وانان پشت و فرمان و التفات گوداری کرن جوان هر دو نفران اوجي روزانا گول سر من مع الافتخار دفروشم هم 1000 جاران تشكر لكم اما مغرور دن خدي نفسه فرعوني خدبين عياش
Vaka ku ebedî bexşe da bimîne ji zelzele û tofanê dünyayê bêxeber got ka padîşa kî ye? Ez milkê xwe nafroşim. Kêfa xwe jî xira nakim. Piştê zamanek mervê ewil gihîşte mertebekî wîsan ku her kesî pêxwaziya xwe hanî bû mezerê lütfa padîşaha di qesra wî ya xusûsî da jiyanek bi kêf û saedet derbas dike. Evê din kete hala wisa ku dilê her kesî pêşewîtî hem gotin heq û misteheqî wî ye. Lewra di netîca xetayê xwe da hem saedet û milkê wî çû hem ceza û ezab dikşîne. Hem ceza û ezab dikşîne. Nexwe ey nefsa mina pir heves bi durbîna vê misalê li rûyê heqîqetê binêre. Em ê werin ser van padîşahê ezel û ebed ka gelo vana dibêjin çê. Yek jê mümin e, yek jê jî nefsa wî Fir'ewnî ye. Yani naxwaze van wezîfê xweşik bicîbîne, ew meriv dikeve halek wîsa ku mehkûm roja qîyametê Kur'an hadîs nîşan didin. Melaiket zincîra davên stiyê wan bi erdêra wan kaş dikin bi aliyê cehennemê vadibin. Sebebê ku zincîra davên stiyê wan jî ji bo xatirê rezaletê ye. Tedî meriv gava termekî mirar bibe, meriv wî digre û meriv dikşîne cikî meriv dibe qîmeta wî tune. Lê belê însanekî eger ku bi qîmet be yaxud tiştekî bi qîmet be meriv dixe pakêtekî ya meriv wî erebê swar dike, meriv wî datîne cikî welhasıl mêrkê mümin bi şeref û bi heysiyete hem li dünyayê hem li axiretê dibe elê saadetê, merivê kafir hem li dünyayê hem li axiretê rezîl û rûswa dibe. Li dünyayê jî erê li gora zarê hal dikene di apardûmana da ye, di bînaya da ye, di qes û qonaxa da ye, lê belê qelbê wî daîma bitirse çimkî mehkûmê mirinê ye û îmana wî jî bi xwedakî Rebbekî rehîm tune zahiren bi bedena xwe li gora zarê hal di kêfê da ye, lê belê ruhî wî di ezabek elîm da ye. Hem dünya hem axiret her du jî ji destê wî dertin. Belê. Karî tişkî bêjî li ser yani Sedat işte te got pırtışkî mühim e yani imanı da aslında saadeteki mazın heye. Risale-i Nur'da Hazreti Üstad Hoşik izah etken. Demi iman vakat dendik ki Sedat dendik. Çağı xode mesela dara gitke nava dendik ki aynı dibe iman jî dibe vakat dendik ki. Tevve ki saadeta cenneti hayata cenneti zevku hoşiye cenneti tevve ki xode kiriye nava ve dendiga imanı. Evcid kalbe merda. İmana merv çıkka geç be, imana merv çıkka zede be, imana merv çıkka qavi be, kuvvetli be, merv avqas lezzeta imanı de kalbu ruhi xuda merv his dike, zevk dike, lezzete ka mazın merv jedisine. Dibe aynen küfürci dibe vaka dendike kiye. Dibe o derece küfre de kalbi merv da çıkka hebe, yani o dendik çıkka diye der da inkişaf be, küfre da dalalet da fıskı da ahlaksızlığı da be emriye Xuda da merv çıkar hara de kalbi Xuda jî merv azab cehennem kul ahirette merv bişine dünyaya da jî gora küfra merv gora fıska merv gora fucura merv dise merv dünyaya da jî dişine jiber mesela zaten mazı usa gotne dünya hadise şu dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri yani dünya cehennema mümin aya cennete kafir aya. Hazreti Üstad evi hadise izah etken. Dibe yani mümin ko evi herın cenneti cennet avqas hoşe ku dünya merv çıka keyfi hoşi beji li karşı cennet edi be vaka zindan ekiye. Yani mesela emi beji merv ki çıka hoşik be çıka hüsnü cemala ve hebe li karşı Hazreti Yusuf ku merv mantıka imtihan ediyor sadece ev merv ki hoş yani karşı Hazreti Yusuf ne hoşik ne hoşik huyab ki yani. Yani bir dünya mervci çıka revşa dünya merv hoşik beji merv çıka keyfu şahiye da beji karşı ber cennete diyor ka zindane ki. Fakat bir kafir ki herın cehennemi dünya van çıka bir rezalet beji çıka bir perişaniyet beji karşı cehennemi disace evka cennete be. Çünkü cehennem Xuda muhafaza bike pır azabı dehşetli ve elim tedahine. Yoksa da bir dünyada mümin bir saya imana xu, pır qad bıqa juan kafir fasıqa lezzeteki mazın dünya jedisine. Hatta Hazreti Üstad Mesnevi Nuriye da seyret kimse hoşik diyeceğim. Bəli. Dibe bir Türkiye zevbecim seyret. Dibe cehenneme cismani arif olan mümin için
kafirin, asinin cehennemi manevisine nispeten yine cennet gibi. Dibi merv ki salih mümin. Bele. Ku cismi xo her nava cehennemi da bir şeyde. Bele. O kafir ki fasık ki ve dünyaya da hene çubet cehennemi jüye fısklu küfrahu ku nava sıkıntıya mazın daye. Bele. Dibi azabı her diya verin belhef. Verin mukabile hef. Dibi ev salih mümin dinava cehennemi daye çıkar cismi vici. Karşı bir fasık ku dünyada manevi cehenneme gidaye. Dibi disa şeytandına vücuda ul gora diyad be disa vakat cennet dabe yani. Yani jibervi mesela ev teselliye imanı İslamiyet'te güç kafira da işte ne buna üstadı bir bana öyle tevbe ki dünyaya da tevbe ki mecburi intihare buna. Bakta ku pırt kere sıkıntı ki mazın bir teselliye İslamiyet'te bir teselliye imanı ahirete piçiz ki nefese gidigirin yani. Ve o jitene bel bir dünya ant kebe nava zulmeti dünyaya da ji tevbe ki intihar bikin. Yani hat fam kirni dünyayı da ji merke mümin saadet avi kafira zidetre sır dinava mümin kafira da kafira bedenavi cismi vitani الگورا ظاهر حال در حتیه دایه لبلی روحی وید جهنمی دایه چونکی باوریای بخدا کی تنه برب کی رحیم تنه با آخرت تنه قناعت وی کافر دا او سبیه خو و او کلفت خو دنیز دا ابی بمرن و ابی هر daha عالم کی دنی جتنه قناعت واندا ارتك من عدم مطلق افيا دردكي بدرمانه لملكي مؤمن ببدن اخذ ندري حبس خاني دا بجي روحي ويد ندري جنته دايه ندري حبسه دا جدوري دورين va عالم برزخ دا وان قصر جنتي سير تماشات ك اري بدن او ندري حبس دايه لبل روحي وي درد كفت عالم جنتي دا خيال بخيال اخو دقرات شتي والحاصل هم للدنيا هم لاخرتي اهل ايماني لكيف لذته دايه اهل كفر دلالتي de her dünyacı de hasar. Yani şeyden misal gibi sayık canlı diye gotun büyük şekilde en beşin mesela daha camiye meril treni suar ki en beşin camiye git kompartmana ka hoşluk da ya ka lüks ya ka konforlu her çeşitli de hazır bin. Edineci mergi fakir fukara be mergi sa şerpeze belengaz be. Bele. Her iki kompartmana farklı. Yek fakir fukara ya belengaz kompartmana git. Yek jipur to kompartmana ka lüks be. Je eve ve kompartmana ya hoşluk Gujer bir bezim ve trene de çay İstanbul'a. Vakti ki şu İstanbul'a geçt Haydarpaşa levedere öte dalgın. Fakat bir evi fukara edine de bejer kuvvere gotun beje ama sinki sabır bir ke. Ve trene bir gece İstanbul'a de valiye İstanbul'a. Ana mesela ku tren büyal da dıça halet ruhiye her diye çabe. Evi merve fantezi, evi merve ku usa revşa wilciye. Çıkat tren nezi İstanbul'a de be işte hava edice. Yani o konforavi, o revşavi, o xwarnevi hoşik zevka ki mazın nadevi. Bele. Çıma zane ku diren bir gece vedir evi dalqinin yani. Fakat edineci çıka bekese, çıka fakire, çıka perişane fakat zane itikadı baveriya ve heye ku bir gece İstanbul'e vadeki mazın cerheye. Evbe valiye, evbe padişah saltanatdaki mazın İstanbul'e bendaviye. Dibe imanı küfür ve aynı vakaviye eseyda. Dünyada merhaba çıka fakir be, merhaba çıka belengaz be, merhaba çıka beykes be. Fakat iman eken merhaba olsa sağlam hebe. Tebek sedu 24,000 peygamber van kitabı semavi vaade Xodej mera anine. O havak tudkhayne. İnna Allah iştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Yani mümin ki bir dürbina imanı pişte ve dünyaya cenneteke ebedi dibine. Jiber ve bekesi fakiriya dünyaya pırbusa elemeki mazın nade, eşeki mazın nade. Fakat avan fasıku kafira, avan zalima, avan insanı kubkhuna insana saltanatdaki dünyaya da çekirine. Bu küfra huzanın ki her gafeki van bu ali cehenneme da, her gafeki bu ali adem edad için. Jiber ku istikbala xuda hayata kavsa hoşik nabinin ku mirne ve ka idame ebedi dibinin çıka ute biravan zevku lezzeti van dünya tevfik deste van. Yani jiber dünyaya da o küfrü fıska van o dalaleta van nahile ku zevki hoşik dünyaya da bigirin yani. Yani jiber ve üstad be iman manevi bir tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Yani iman dendiği gibi güzel ki yani manevi dara tuğba hakikati ve tedanıdır. Ama bir küfürci fakat azabu elemi cehennemi tebekid navavi dendiği küfür eder yani. Pürsa iman nimeteki mazineseydi. Medseri kitabı da mago padişah ki jigel xud dumer seri her yeki be emanet baxçe ki da ki
دناوی ویدا فابریکا و ماکینه و هست بوسیلا گلک تشتی خوشه بون که گلو او پادشاه کیه گلو که و فابریکه چیه ایجا حضرت استاد وانا جمره معنی که امجی فهم بکن بلا تماشاوان مهجاجی فهم بکن مثال چیه اما او پادشاه سلطان و خالق و پروردگار تی ازلی و ابدیه یا یعنی او پادشاه خدایه وان بخشان ماکینان آلت و وان مزینان جی دایره حیات تدا وان تشت ملکانه دبن دست تدنه وکی جسم روح قلب او دندر وانا دا وان حاسن آشکار و بدزی وکی چار وکی زمان وکی عقل وکی خیالینه و او یاوری اکرم جی قرآن حکیمه که اوه بازرگانی عظیم ام بحثاوی دانه بوان هر دو آیتان اعلان که إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أو ميدان محاربة بالدارجي رؤية الدنيا بتيرك طوفانك فكرك وهذا عقل هر إنسان وكو أو هر تجدس مدري ببا فاني وندابا عجبا جبو ببا باقي شارات تبديلا ويتنية دبي أوت فكره بجارت کی دنگ کی سماوی جو قرآن تی گوهیوی دبی بله هیا هم د صورت 5 مرتبه کاری کی دا چاره کی خوش راحت هیا ها tam کرنی او پادشاه ازل و ابد و دنیا میدان حربیه جیه تقش و توقجیه او فابریقه جی نفس انسانه جسم انسانه عقل انسانه روح انسانه قالك لطائفن وانا اگر گاوا مرد بده خدا دریا خدا دا صرف بکه و چاغه وانا دوی دنیا فانی دا معنی بنسی خورتالی یعنی اشتراف خدا دا evet alem ekidini da vana baki biminin çimki evan mala merib de baki zülcelal baki dimine eğer kumer دریا fena و زوال da صرف که فانی دبه تفهم کنه مرکی کافر بدست خو idam که و وان دندکی قابلیت خوشی بدست خود درزینه و خرات که داوی سرگو لبله مرکی عقلمند زانا اهل ایمانی و وجوده ددن موجودی وی ددن خدایی وی ددن خدای خو و خدا جی د عالم کی دنیا دا به صورت کی باقی و وجود دیسا جنو دا د انسان و د مسافرخانه وی دا جیه که میوان خدا لوینه لوی دائمی عمره کی خوشک در باست که Kerem keftet veda. Yani seda demek de fıtrattan merib da merib hayata ebedi şkod duhaze yani. Mesela dünyaya da yeki piçki gidip nerehin ki pori veşiyane be milyona perade de çen hatta lüvederi diçkine. Dinleri piçki ki usa rivi usa ihtiyar biye خوشک ریو قرمچیه dinleri de Avrupa de estetik ameliyat. Uza çıka pera sertike. Uza embejin pori speed be dinleri boyağa reş خوشک پاره خورشت کرد. دیگه که فطرت مرد دا، در روح مرد دا، در خیال مرد دا، در عقل مرد دا، مرد خواسته مرد دنیای دا، دنیا ابدی به، دنیا دائمی وسا خوش به، و مرد دائمی گنج به، مرد وسا ت کیماسی مرد تنه به، دنیای دا مرد وانا خواسته. فقط düzen intizama dünyada merhaba falan diye ki Xude ve dünyaya tişki usa çene gidiyor. Bak giriyor misafirhane. Yani pırı insan tene vedere müddete gidminin tefek insan usanı cevedeci tebdile ciddi edebin için ahireti. Yani bir akli merhaba da, hayala merhaba da, fikran merhaba da, dehşe merhaba yani merhaba acaba merhaba ne kadar ve gencitiya ho, o ve hayata ho, ve dünya ho, avan mali ho, mülki ho merhaba ne kadar acaba ebedi ki? Dibe Kur'an denge kiş Kur'an eti. Dibe heye. قد بأمید نبه همچی پنج کار سر کاره یعنی هنر. اوجی چیه؟ دبی اوان نعمتی خدای دایته. کت اما وانا تفکر امانت دسته تدا. اوانات بنابه خدای گرک صرف بکی. حیات خوب بنابه خدای گرک صرف بکی. مال خوب بنابه خدای گرک صرف بکی و چاقه خدای انشالله به آخرت دا اوی حیاتت فانی evet bige baki evi malete mülkiyete destete de namine tu bu khazi ne khazi destete de dünyada namine ana mesela bir 7 sal beri Diyarbakır'da hinki insan hebun evan gün mündavan ard medat goşka bana tevek emene ana van arda ciye xuda ne van camire habekin el hayat emici aynı bir 6 sal bir şunda 5 sal bir şunda Hazreti Üstad Usta diyecek 7 sal care ki
خود وان شهرها وان مملکت تفک دشینه قبره هنگی انسانی نوتینه دنیای یعنی جبری demek evi hakikati de nişandan ko em dünyada ne Xudiye mülkün Xudiye mülk Xudiye yani em emanetçine fakat çiye dibecin ya seyda fırsatları kara dönüştürmek yani fırsattaki desteği mere daha be gerek mere hoşik değerlendirmiş ki yani ana fırsatı Xudiye hayattaki daime imkanaki daime ve fırsatı bu ahirete ahu gerek emteveki değerlendirmiş. Yoksa böyle çağın merve bir keve zarar eki, husran eki mazın asıl top avetine mazın eve yani. Üstad bir iflasa mazın eve. Xudiye mes iflasa ki üstad muhafaza ebe. Amin. Amin. Kat qaziyam dengi Kur'an jiddi kelime godarikin Kur'an gazit ke odbe çara kumerv ömre xoy fani ke baqi heye. Ka gelo çiye sual çiye cevap frotana wi amanetiş xoyi wi hakikira. Nexo dve frotane da پنج کاران سرکاریه کارا یکمین مال فانی باقی دمینه لورا اف عمر زائله تهتا داینج بو ذات زلجلال قیوم باقی را و دریا ویدا تهتا صرف کرن د قلب عمر باقی فیکی و میوین باقی ده فیکی و میوین باقی ده اوان دقین زمان عمر تدبي قي توهم ودندكن ولو بزار حال درن فناء او درزن ليد علم بقاء دا قلو تشكن سعادتي فدكن دبن سنبلين فايدة دار او علم برزخ دا دبن سيرانجهن شيرين ديادار كارا ديمين فيتك وكا جنتي جتراتي داين كارا سيمين قيمتي هر اعزاء وحاسكي ايجيكي درباس بحزاري مثلا عقل آلتك اگر تو نفروشی حق تعالی بلکه سر حساب نفسی بدی شغلاندن و چاغه ابی به آلتک بیوم خودی زور و ضرب موسان که علم حزیز زمان پاشین و احوال مخوف زمان پیشین بینه بکه بار وی سر تی بیچاره و اتک و شکل آلتک مزر به اوغر آها جبو ویای که مروه فاسق جبو خلاص به جوی جزاء و جفایان عقل خو گلک جاران باز ده سرخوشیر یان کیف و لیستکه یعنی براکی عبلتی فهم کرنه وانا قبا مرد بفروش خدا هم للدنيا هم لآخرته وانا قالك قيمة مزن دقرين كمرد اگر نفروش خدا هم للدنيا هم لآخرته دبن بلاء و دعوة دار سر مرد ايش مرد زوره خدا مو تمام مسلمانا عقلك سليم بدا ما مشفتنا آخر زمان محافظة بك وما بكاش قسمي عقل من دو زانا حتى كو ام في وجود اخو ام بدون موجودي جبو خاطري كو ام عمرك باقية ابدي زف بكن قالي تماشاواني مي هيجا ايشف ديسا مهاتن باشيا برنامه خدا حسب کرد هفته پیشیا مدا شوا پیشمی دیسا امی بهرابن شوا و بمین خوش و بمینن بخیر و سلامت